lekulazini iqiniso kumele basindiswe bonke abantu. Basindiswa kanjani? uthi uJesu yena uyindlela leqiniso leli qiniso kuthiwa bakumele balithole Soma leqiniso lithola kanjani? Uthi uJesu umuntu uvuma ngomlomo Ukuconfessa ingaconfessa ma uthi Jesu uqiniso uma ekholwa enhlizweni. Alright, ngikubuza. Uma ekholwa Ngikubuza. Uma ngikholwa. Mbongeni ngathi uzenenye nje uphethe imibuzo Uma ngikholwa ukuthi Jesu uqiniso. Ngiphendule leyo. Uma ngikholwa Jesu uqiniso sensindisiwe. Yebo kushiso. Lesifebe sakholwa ukuthi Jesu uqiniso. Asikho isifebe sikholwa ukuthi uJesu uqiniso. Asikho. Isifebe siyakholwa isidakwa siyakutshela ukuthi uJesu uyinkosi manje. Lo sindisiwe. Imbuzo baba ukuthi lo muntu nje bethi ukuconfessa umuntu ebesindisiwe lo muntu othi wona uJesu inkosi ezifebe isidakwa usindisiwe. Wena ngokwakho uthini wena uthini ngokwakho akasindiswanga lo muntu oyisifebe no sidakwa akasindiswanga. Bona nenza kahle sixoxe ngoba ngeke ngiphinde ngibuye mawulandele izikorokoro zakho. Baba bezwe ukuthi umuntu uzasindiswe kumele enze kanjani. John 6:28 ukukhuluma ivesi. Uyakuqedile ke lapho vele ungayenza le verse. Hayibo. John 6:28 ufuna ngikufundele yona baba. Ya ubaba bezwe. Mbongeni uzenenye wena uphethe namavesi awu babukeli bethu sesizoyivala manje ivesi kabani John 6:28 6 verse 28 yeah John 6 verse 28 prophet lesikhuluma ngaye mina ngimesaba uKhago Philip umsangano uKhago Philip ayakuliyo mfundisi ungathi ngini yathi kufana nani into nje phambene nezwi likaNkuluNkulu iwumsangano uma namhlanje wena unje uthi for example angithi ukhambile esikoleni ngomunye umuntu kunento le bathi i-revision test ukubhala ama-exam la abhalwa yilabo abadlulileyo i-revision test le angithi bese kusiba ne-examination wena ndoda umdala kangaka ushumayela umsangano nje yabona masu examiner ubhala i-test leyo ebekelwe i-matric yaleso sikhathi mfundisi usayichaza usayichaza lo muntu umsangano umthetho lo muntu uyekushumayela insindiso ngoJesu ushumayela nomsangano ofana nowakwaShembe umsangano ofana nowakwaShembe hayibo mfundisi lo msangano lonini lapho mfundisi lo msangano okhulunywa yilo wakwaShembe umsangano ofana akuliyo baba untanda akuliyo lo msangano okhulunywa yilo ofana nseno wasezitsisi umsangano wodwa lo akuliyo baba untanda umsangano wena ukhuluma umsangano ofana nseno wakwalihanyana nalo nowale wakabanini lo kuthiwa yini kwa-IPCC umsangano ofanayo kanti phethe umsangano ongeke umdala kangaka unomfana yazi imi kanjani umruti sowubiza abanye manje sowubiza abanye bazofika bafike la sowubiza umsangano ofana nsena lo umbathathe ukhuluma nje yilo umsangano okhulunywa yilo umbathathe ukhuza ngamaNazaretha